Priroda je ovdje stvarno divna. Ali nažalost naša zemlja Srbija, đubre se baca u reku. Nama nisu potrebni ni neprijatelji, ni osvajači, mi sami sebe uništavamo, nažalost. Pogledajte ovo. Pogledajte ovu žalost. Selo napušteno. Ne znam da li ima jednog živog čovjeka ovdje. A nije toliko daleko od Babušnice. Verovatno ima, pošto evo je jedna maca je tu, mačka. A mislim iskreno da sam vidio jedno kuće. Ali nažalost. Propada sve. Sve ovo nažalost propada, ljudi ovdje ne žive. Pogledajte. Inače ja kad sam zimus početkom februara mjeseca, mislim da je bio 2. ili 3. februar, prolazio ovuda, prvi put sam išao i sad nisam ni znao koliko ima do manastira Boganov ovim putem, a još je loši put tamo. I zapitao sam se šta ako mi kola stanu sad ovdje, desi se. I mislim da sam vidio samo dim iz jedne kuće na Odžaku, iz Odžake da ide. I bio sam srećan. Eto, ako mi se nešto desi, bar mogu nekome da se obratim za pomoć. A evo kako sada vidim, osim kola koji ovuda prolaze i osim jedne mačke dole, ja nisam video ni jednog čovjeka. Ni jednog čovjeka, nažalost. A priroda je predivna ovdje. Doduše, nije danas vikend, pa možda ovi što rade
vjerojatno ulazi vikend, ali vidim da je ovdje ima i neki spomenik partizanima. Tako da je tu bila neka pošta. Nažalost, tužna slika naše Srbije. A evo ga kuće tu. Jedno kuće, znači da opet hvala Bogu neko živi. U naše selo imali 1400 stanovnika. A koliko ima sada stanovnika? A sad ima 50 čovjeka. Nažalost. I ja sam možda najmlađi od njih, a imam 70 godina. Naišao sam jedno selo, vidio sam samo jedno kuće u dvorište i jednu mačku sam vidio. Vjerojatno možda živi neko, ali sve je napušteno. Ovo prvo selo od Babušnice, mislim, kad idemo. Pa dobro ima tu sela. Ali stvarno... Pa, A vi se zovete kako? ja se zovem Profil. Mi smo samo dvojica Profila u našu opštinu. Ima 50 sela. Samo 2 imena ima taja. Profil. A to je, kum mi je bio u Bugarsku. Za vreme rata. Da, u zarobljeništvu. Tamo, nije bitno, bi malo neki domaćin čovjek Profil. Aha. Profil. I on na osnovu njega me krstio Profil. Da. I ja sam Profil. I ja sam, imam 4 brojila na moje ime. 4 brojila za struju. Sva u fuću, sva rade. A, super. Sva rade. Najviše čovjek koji je radelo Dinišna gore, možda sam među 10 najveći radnici. Svaka čast. Upir sam, da ne pretjeram, ali sigurno preko 700 džaka cement sam upotrebil u moje zgrade. Od 50 kila cement sam kupio. Imam u Pirot kuću sam pravio. A, super. Jel vam živi neko u Pirotu? Žive tjerke, jedna na Stradu gore. E, pa super. Baš I super. Vi uživate u prirodi, jeste i preko zime ovdje? Non stop sam ovdje. Non stop? Tam ne smijem da idem, tamo ne smijem da idem, tamo mladi žive, oni... Znate ona tamo kućica od... Ne, rekao mi je gospodin, da. Ali stvarno prelepa priroda. Pričao sam gospodinu, zimu sam prolazio ovuda u decembru, februaru mjesecu. Do manastira Poganovo i ja sam bio oduševljen prirodom. Ali nažalost, malo se vidi dim iz kuća, mislim iz dimnjaka. Ima kuće, ali nema. Što ti ja rekao, i malo je, posle rata, ne znam koje po godine, imam ja tam spisak, evidencija nova, i malo je 1400 stanovnika. Račune nek su 400 bilade strane
do 18 godine, ali jedan čovjek je bil predsjednik u selu ovde. Imalo je 800 glasača, ljudi koji imaju pravo glasa, znači od 18 godine na gore, 800 stanovnika imalo se. Drugo selo, mislim da je u opštinu bilo naše selo, a ima 53 sela u našoj opštini. I kako provodite dane? Imate stoku, imate... Nemate stoku, prekinuli smo da radimo stoku, da čuvamo stoku. Sam pravil kuću ovdje skoro, pre 10 godina, 15. Gore nije stara kuća, u brdo. U brdo. Gore imalo je oko 25 kuće, sad samo 2 čovjeka žive gore. Nažalost. Jedno pada, samo moje i na Babovu gore ima i ona od gore. Samo te zgrade se održavaju i popravljaju i tako, inače ja... Super, drago mi je. Drago mi je što sam eto popričao sa nekim iz ovoga sela, iz ovoga mesta koje... Pa nema tu sve. U Valniš tamo, ovo selo gdje je počeo Budnušter da pravi. Da, video sam to. Samo jedna kuća ima onaj na krivinu, mislim preko puta most. Dobro imalo tu koliko imalo kuće, sad ima 8-9 čovjeka samo živi. Video sam jednog dedu da sedi preko puta mosta, kad pređeš sa desne strane, to sam video. I tako, nažalost, naša Srbija izumire. Ovaj gore preseka, ovaj gore stećo selo je malo bolje. Jer ovdje je bilo granica na preseku gore. Zato se zove preseka. Pola selo je bilo u Bugarsku, do 18. godine, a pola je bilo u Srbiju. I ovije što su preko Polutinu, tu ovamo, oni se prezivu na Ćer, srpsko, a oni je na V tamo. Na V se prezivu. I zove se preseka, tu je bilo granica do 18. godine sa Bugarsku. Je bilo granica tu, pa je posle kad je ovo dadeno za ratnu oštetu od Bugari uzeto, onda je to 18. godine dadeno Srbi gore dokle je sad granica. Hvala. Taj sela na gore, što je sve nas u bugarska sela. Od preseku te dolu Poganovo, to je sve bugarsko bilo. Da, Poganovo. Bugarsko je bilo. Tu je granica bila. Znam, čitao sam o tome. Tako, drago mi je, hvala vam što ste mi odvojili vreme za mene. Drugi put staneš tamo pa će da se vidimo. Važi, pa će da mi ispričate sve kako... Gdje tu ima zgrada tu Bavata. Važi. Prijatno, sve najbolje. Doviđenja.